Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu kagari ka Gihinga habereye amahano akomeye cyane. Abagabo batatu bagiye kwiba mu rugo rw'umugabo ufite imyaka 48 y'amavuko. Mu gihe bagiye kwiba, nyirurugo arabatesha, babiri bariruka, umwe arasigara atangira kurwanya nyirurugo. Abaturage baramutabara, baza bakubita kino gisambo. Iki gisambo baragikubita gishiramo umwuka. Akarere na ka Bugesera niho bino byabereye. Nyamagabe habereye amahano. Umugabo bamufashe arimo asambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko, dore yuko uyu mwana yarasanzwe aba mu rugo rwabo, dore yuko yafashwe n'abaturage ndetse arimo asambanya aka kana munsi y'urugo mu rutoki. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Akarere na ka Nyamagabe, umurenge ni Uwatare, akagari na ka Gasarenda. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye amahano akomeye cyane. Abagabo bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, babiri bagwiriwe n'ikirombe, umwe ahasiga ubuzima, undi arakomereka. Kugeza ubu ngubu wakomeretse arembeye mu bitaro, nawe arenda kuhasiga ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, bavuga yuko iki kirombe cyahagaritswe ku mugaragaro, ndetse bavuga yuko uzagisubiramo nafatwa azatabwa muri yombi. Mu karere ka Nyaruguru nk'ahazwi Ikibeho habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, dore yuko uyu mukuru w'umudugudu ngo afite imyaka 28, dore ko yarongoye n'umugore umurusha imyaka. Ni mu gihe uyu mugore yagiye kurega uyu mugabo ko yamukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akahita afatwa agatabwa muri yombi. Ariko uyu mugabo we asobanura yuko uyu mugore ari we wamuhamagaye ngo naze mu rugo rwiwe aze gukemura ikibazo kihari. Akihagera asanga uyu mugore yambaye ubusa, wagira ngo aramwiteguye. Nawe ntago umubiri wamworoheye, yahise yataka uno mugore, yuko yari umugore w'ikizungerezi, umugore mwiza cyane. Ashiduka yaryamanye nawe, ariko ntago ari we wabigizemo uruhari, uyu mugore niwe wabigizemo uruhari. Uyu mugore bamwita Kayiranga, uyu mugabo bamwita Jean Dodier, sindi kubwayo Jean Dodier niko uyu mugabo bamwita. Rero byarangiye ahise asambanya uyu mugore, ariko ntago ari byo byari bimuzanye, yaraje gukemura ikibazo cyari gihari, dore ko asobanura yuko uyu mugore yamubeshyaga ndetse nta n'ikibazo cyari gihari na kimwe. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi habereye amahano akomeye cyane. Umugabo yafashwe arimo asambanya inka ku iki gicamunsi mu masaha ashyira saa moya z'igitondo, ubwo rwose bamusanze ari gusambanya inka, yafashe inkoresho yiwe arimo ayikubita ku nka gutya. Uyu mugabo rero yaje gufatwa, bahita bamujyana ku kagari, kumugeza ku kagari. Avuga yuko ibingibi bamushinza atari byo, ahubwo arari hejuru y'inka irimo imuha umunyenga, yuko yasobanuye yuko iyi nka yari imeze nk'indogobe. Koko uyu mugabo ni umushumba waragiraga zino nka. Abaturage bavuze yuko hano Nyagatare abagabo benshi bakunze gusambanya inka, bakibaza nimba abakobwa barabuze kugera ubwo umuntu ajya gusambanya inka. Ariko abaturage bamwe bavuga yuko bano bagabo bafite ikibazo mu mutwe gikomeye cyane, kuko umuntu usambanya inka nago aba yuzuye mu mutwe, kandi nawe abateye nk'inka. Bivuze ngo rero uyu mugabo ari ku kagari, ndetse niba ngombwa baramujyana no ku bugenzacyaha RIB avuge impamvu yasambanyije inka. Ariko uwo mugabo abihakana yivuye inyuma ko atigeze asambanya inka, ndetse yabagize abasazi. Ni mu gihe bavuga ko babyiboneye n'amaso yabo, ndetse bafite n'amafoto n'ibimenyetso arimo asambanya inka. Uyu mugabo rero yasabye bano bantu gutanga amafoto, ndetse bakerekana na video arimo asambanya inka, kugira ngo bakomeze bamushinze iki cyaha cyo gusambanya inka. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.